tu ta chi bai fe ku le tun tum video a ka ron soi tu le ngai tha wila kan han ti chu UEFA Champions League final la PSG le Arsenal in khela PSG an champion lom na awanga buaina thleng chungchang kha han soi kan tu a tin chu ba ka EPL Arsenal an champion ve boka chumi an lom na boruak te han soi kan tu a mak angreng takin PSG big he friends khopuya Paris khopuya ti mai te ang chuta chuanin anlom na hun sarkar te club phroi tu te na bua saya lom de wakal khom si kha buaina an chok chuak ta chiam maya kha engwa ka kha buaina ka chuak nge ni chuti tak maya buaina ron chuak ta te le Arsenal kumsom ni pani nuwa an han champion vele theya eng ang takin yan lom ti lai vela kha tun tum video a soi a ngai tha khawata na kan ron chop chua chu ni a ngai tha hau tiang o me ni som thum sang ni som ni paruk zan khan UEFA Champions League final a Arsenal le PSG te chu in khelin Arsenal ne in PSG an champion a azona an champion voi ni na anitani in khelpa nga ya 1-1 in anin ne to ka penalty ya 4-3 in PSG an van nei te zo kani Arsenal defender Gabrielan penalty ahla kha soi ahlo le a kumin sang ni som ni paruk hian PSG chuan no moi paruk an choi to tinani Paris khopuya an champion lom na awangin mi sing tel an pung khoma ma se he pun khom na hian buaina eng emo thlengin mi zasari som riat lai mai man an niya mi pakhatin nun na chan bok PSG fans te hi khovel mun dang fans te ang bokin an passionate ma se chu tun ma atang to in buaina alo chang le thina kum sang kha zakwa som kwa le sang ni chau khan PSG fans group lian pani amun ma sang dewa thu thin te in kara buaina nasatak a om thina far right lam le util fans te hi in khel zo apo alin sual fo thina February sang hi som khan Marseille nen anin khel ma in PSG fans group pani in kara buaina nasatak alo chuak to a he buaina a hian fans pakan Ian Lawrence chu anun na hial alo chan to a hei hi plan le prox anti ultras group zong stadium a kal khap na hial a thlen pha a tin trophy an la ka piang hian Paris khopui chunga dor ti chia le thil ruk hi a thleng fo thina nikum sang ni som ni panga an champion tum khan mi zan ni chuang an hliama mi zanga chuang man an ni to bok buaina siam an tha ta wang hian sarkar le club chuan an ultras group te hi stadium a an kal alo khap to hiala kum sang ni le som atanga sang ni le som paruk in kar phei khachu stadium a hian thom are pha le ni tun si zona champion lom na po hi ro pui takin sarkar le club thu nei tu te huai khota nei ani ya French president Emmanuel Macron hian players le coaching staff te chu an hlot lin na ro pui tak lom pui turin LEC Palesa alo thlenga PSG club hian Eiffel Tower nuaya mi pui tan a thlona tel theina hun ro pui tak an lo bua sai ve bo he hun tel tur hian supporter sing ria ta tanga noi khat vel pon pung khoma he huna hun an man zo hian Pack this princess a zan lama hun man zui tur celebration lim om tak an bua sai le a he celebration hi ro pui le ba se Interior Minister Laurent Nunez le Paris Police Prefecture te chuan veng tu lam an uluk le a buaina enga ma thleng laka mi pui ven him na an thoka he hlotlin na lom na hian friends a socio political boruak a chok tho thar le a abi takin far right ruai tu Marine Le Pen chuan he hlotlin na lom na hian riot a thlen kher hi friends chau a thleng thin ani thu soyin lom na boruak chu buaina a in let ngal thu asoya news reporter then khat Julian Rachel chuan PSG ne na chu namdang le ral tlan tam na mun te tan buaina siam na hun rem chang ani thu asoya shruai tu then khat Rafael Glucksmann tep ang ero chuan buaina thleng hi football fans te wang ni lovin friends drama social device le in hir ho na wanga
pressure cooker ang maya puak thuai thei bo ruak ani zok thu asoi ve thum kha celebration a mi zasari somriat lai shen zinga hian ral tlan le nam dang tam tak an tel nia soi alani bok he buaina a hian mi pakhatin nun na chan kan ti to kha mi zani som pakwa zet liam an nia hliam zinga mi pariat te chu an din mun athawak lova police officer somnga pasari lai po liam an ni bok nun na chan hi Paris ring road a tlahlum ani thu Al Jazeera le France 2410 antar langa France ram puma mi zasari somriat lai shen zinga mi zanhi somriat vel chu Paris a shen an nia nikum lama an champion tum ai khan shen zat hi 32% la yin apungani lung oi lo te hian lir thei motor le rental bike somli par rukzet an hala dorle bus shelter an ti chia a mei pui voi za somli pariat lai an chua BBC chuan khopui chunga indona ang hianin boruak a om thu atar langa police te chuan mi pui te no dar nan tear gas le water cannons te an man angaya lung oi lo mi pui te hian police te hi mei cher le thil dagin an lo be ve thunga Interior Minister Laurent Nunez chuan he buaina hi pom rual lo ani thu asaya President Macron po in soifia rual lo varap tha ani thu atar lang bok PSG champion lom na buaina achua chan ber hi thil sang wang ani ya Paris Police Prefecture soidanin celebration a hian mi tam tak hlim taka an lom la yin group te naw ten rem changa la in buaina an chok chuaka heng mi te hian dor te ti chia in motor le electric bike te an hala police station thlengin be an lo tuma supporter then khat Arsenal huat na T-shirt fuck Arsenal 2026 ti in bel te chuan police te chu mei chel le thil dangin an be masa a police ten tear gas le water cannon manga an chan let na atangin buaina hi anasa zual tani shoi tu then khat chuan he buaina hi football wang chawa chuak ni lovin friends drama chi in clear na le khotlang in hir ho na wanga pressure cooker ang mai puak chuak ani thu an soya Paris bi ka ani lo friends khopui dang som pangala ya buaina hi athlenga stadium pona supporter sanga chuang zat lopung khom te khan stadium chunga lu antum lui nuwa buaina hi chuak le bok he buaina a mi zasari somriat lai shen te hi atam ber chu dan lovin thil anti chia da wang le in be na le ruk wanga man te po an ninwal French sarkar chuan ram puma police le veng tu mi sing ni sang ni zat atir chuaka chu mi zinga sang riat chu Paris khopui chung veng tur chawaruat an nia buaina chuwa lo nan sarkar chuan Paris a metro station poimo then khat le bus terminal te atito phota celebration mun Eiffel Tower nuai luna hiam police ten checkpoint siamin uluk takin mi an lo en fia mei cher le thil hlom dang ken lu an khaplat bok annu le a phei chuan police chau ni lovin sipai te po mun then khata veng turin an thok chuak hiala paret hi Champs Elysees a nei phot ania chu mi nuwa Champ Dimarsh Eiffel Tower nuaya mi pui mua player te an in lan le a Paris Police Chief Laurent Nunez chuan Champ Dimarsh a celebration a hian mi nuai khat aya tamlu an phal sak lawa chu zat an tlin chuan mundang mi an lu bel tir phal ani to lo ama a motor ne na paret an nei thin kha thakin supporter tenen a hnai thei ang bera om turin paret on foot mun then khata an manga paret zo hian tlai lama lom na bik chu an stadium Park Beach Princess a nei zui le ani bok Interior Minister Laurent Nunez chuan zalen takapun khom kan phal saka ma se danbo chiat na kan tolerate lawang ti insecurity khau tak an man chan asoi fi ani May di somthum Sunday tlai khan Eiffel Tower ma a player tele fence telom na hun lim om le muan om tak chu man ani ya buai na lian tham thleng a om lo buai na chuwa le thut lo nan police sangruk chuang zat Paris khopui chunga an la duty renga
มีจะสริสมเรียดจวงมันจีงะมีตั้มตักจูก็ตาสวยจันอันนี้อันจีงะมีจันนิสมสริจวงจูลุงอินกาสตดียะอันละอมเมกะจำอิงเลสเลมุนดังบัวนัทเห็นมุนตะจูตีไฟจันอันนี้ตัวบาสเลเทรนเซอร์วิสโปอัตลังเลจันโตขอปุยชุงนุนพุงฮีป้าไงชาวเลโตเลบาเซสรการจวนมีปุยชุฟิมคูรตูรินอัลจาริงอันนี้อาร์เซนอลโปเฮียนกุมสังนิสมนิปังอาตังสังนิสมนิปารุพรีเมียร์ลีกะแชมเปี้ยนลิมอมตักไม่อันตงะเฮ้ยฮีกุมสมนิปนินูกุมสังนิปลินูว่าอันแชมเปี้ยนเลนะมาซาเปอร์อันนี้เฮโลตินนะฮีลอนดอนกดเฮระนัสตักินอันโลมาเมนิสมทุมอินรินนิซานาแชมเปี้ยนส์ลีกไฟนอลPSG ละกะเพนัลตี้ยาอันกลอมนูล็อกปัทยันนี้เมดิสมทุมประคัดสังหิสมนิปรุขานลอนดอนแชมเปี้ยนปะเรปุยตะกันเนียอีสลิงตันบอร์ทูงะโอเปนท็อปบาสปลีมังอินกงอันโซอามิชิงมิลเลียนขัดเลอาจันเวจวงอันปุงคอมเนียสอยนี่ฮอลลีเวย์โรดอาจังอาจันิมอิมิเรตสเตเดียมกตาอันโตปะเฮมินีเฮียนบาวรัวอลุมเลอาเซลเซียสดิกริสมทุมเวลลุมนิมาเซเฟนสเตพูร์นะอติเนียมจวงโลเฮปเรทียูเกหุนะจันนุดานิคานจันอันนี้ยาโอเปนท็อปบาสปลีมันอันนี้ยาเฮงบาซาอันจวนดานเลบาสันเรมดานจูบาสนัมเบอร์วันอันติยาเฮียนเมนส์พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนมิเกลอาร์เตตาเลเพลย์อาร์เตพรีเมียร์ลีกทรอฟีเนนอันจวงบาสปันนี้นะฮีเมนส์ทีมสตาฟอันจวงบาสปฐุมนะฮีWomen's Team FIFA Women Champion Cup Trophy nen an chuanga bas palina hi Arsenalin the community le Arsenal staff te ta na ni boka procession ma bera champion chak akala heta hian DJ10 la play in boruak an tinung le an kongzo hi Holloway Road atanga in tanin 7 Sister Road Blackstock Road le Upper Street te paltlangin Emirates Stadium bula an topa he hun hi khovel mun sang sanga Arsenal fans ten an entheinan Arsenal official app le YouTube pa live a pek chu ania Arsenal champion pareta hian fans te an tam hle a buaina luar tak niloma se thil thleng engemaw zat a om ve bok North London kon thlera hian mi noi sari singa atanga makta tuai khat chuang in Carvel an pungkhom ni in chu tania hei hi London khopuya footballer parade nei to a chuan alalian ber hial turanga yani Islington khopui chu asen hian atot tup ani ber mai buaina lian tham a om lo hle ma se thil du om lo le har sanat le thleng a oma police ten mi som parukvel an mana zurui wanga buaina siam rui hlo kai hnoi le police te shock angchi wanga man anni mi som sari panga vel chu rooftop le mun sang deu atanga chan chua an nga ya pare thlir du wanga mun hla om zonga lon an tam wanga ni thung hon sei rota mi pakhat vi ani ya damdo in lama lak ngal ani ya Fenston Flare an man na satawanga hotel pakhata kang mei chuak pal a oma ma se anasalo hlau thung Finsbury Park Station po fence te an tamle tu ka wangim reilo te chakhari ania khatia fence makta tuai chuang lai an pung khom kha police te tan chuan policing operation lian ber te zingami atlinga officer zanga chuang le drone te manga ven him na tho ani bok chutiangin Mizorama Arsenal supporter club po in nas satakin an lo lom ve boka Millennium Center champion banner te tar chuakim May ni somtum zan khan Bongkon South Waime Hall a lom na hun UCL final end pa in an manga ramhlun veng thar Arsenal fans group te po in Waime Hall a ruai an the hiala chutiang zerin khovel mun sang sanga Arsenal fans te po in an champion lom na ni pa formim e final khel hi an end bok ani